Danas ću vam pokazati kako se radi sarma. Potrebni su vam kiseli kupus i miješano mljemeno meso od junetine i svinjetine, češnjak, jedno jaje, papar, vegeta i riža. Prvo ćemo narezati češnjak i stavit ćemo ga u meso. Jedno jaje isto stavimo u meso. I malo riže. Ne može ruke. Malo popapimo. I stavimo 1,5 žličicu vegete. I malo krušnih mrvica da se poveže. To se sve zajedno promiješa. Onda se odvoje listovi od glavice kupusa. Kada smo odvojili listove, napunit ćemo ih mesom. I poslagat ćemo ih u lonac. Ovako izgleda kada je gotovo i ostatak glavice će se isto kuhati sa sarmom. Stavlja se 3 komadića slanine ili špeka za miris. Zatim se to prolije sa pasiranom rajčicom. Ulije se voda. Zatim se stavi još jedna žlica vegete. Još malo papra i to se kuha.